Ana ayağına kedi indik biraz. Hadi kanaldan bir yapalım. Ana ayağına. Ne çocuklarım. Kaç saat bizim gidiyor? Saatte yakından bizim için. Bana oynasalar şimdi. Ama saatte yakından. Çıkan bırakayım. Hece paçadan bak. I would react badly to the slightest hint of his. Şimdi жақын бірақ мына жерден алған дұрыс па еді балалар қарап жатқанға ше. Мама, жолға итқа кетіп алғанша батырмайды ғой ол. Ана жақтан ама? Мама қайда іздеседі? Біз батырмайды. Ей, ана. Жақын жүзіп жүреді. Айван, ясно. Балочканың астына түсіп қалды. Әке. Свалдан алıyorsun. Ой, bu жақта не sarı bir aldım birisi karış. Sarşay bitirecek. Al baba, biz alsan yeksin. Çok da iyi.